Ente ya Covid-19 e se e fumaneha Lesotho, le ha ho le jwalo, batho ba bangata ba ntse ba sa tsebe hantle hore na e sebetsa jwang le hore na e bolokehile ha kae. Ho tlwaelehile ho ba le dipotso, mme kgatisong ena re tlo araba tse ding tsa dipotso tse atileng mabapi le ente, e le ho thusa hore o etse qeto e nepahetseng molemong wa bophelo ba hao. Potso ya pele, ente ya Covid-19 ke eng? Hape e sebetsa jwang? Mmele ya rona e na le mekgwa e mengata ya ho itshireletsa le ho lwantsha mafu. Sesole sa rona sa mmele se ithuta le ho lemoha lefu le itseng ha le se le hahlamela. Ebe se aha boitshireletso e le ho itukisetsa ho lwantsha lefu lena nako e tlang. Nakong eo re hahlamelwang ke kokwana e ntjha, jwalo ka Covid-19, sesole sa rona sa mmele ha se tsebe ho lwantsha kokwanahloko ena hobane ha se e tsebe. Ke ka hona batho ba bangata ba kudiswang kapa ho bolawa ke Covid-19 hobane ke kokwanahloko e ntjha ho batho. Ente e ruta mmele ya rona ho elellwa kokwanahloko. E fa mmele ya rona kokwanahloko hore sesole sa rona sa mmele se ithute ka yona. Kokwanahloko ena ke ya maiketsetso, ha ena ho tshwaetsa kapa ho kudisa, empa mmele wa hao ona o tla nka ele ente ya nnete, mme sesole sa hao sa mmele se tla qala ho aha boitshireletso. Se tla elellwa le ho tseba ho e lwantsha ka mokgwa o ntlafetseng ho feta pele se e tseba. E sa le ho tloha kgale batho ba hlahisa diente ka katleho bakeng la mafu a mangata a kotsi, a kenyelletsang tshwaetso ya lera la boko, tsitsipano ya mmele le kwamello ya ditho. Ka lebaka la diente, mafu ana ha sa tshosa batho hakalo. Lesotho mona masea le bana ba tlase dilemong ba fumantshwa diente kgahlanong le mafu ana. Ka ho isa bana ba rona enteng, re a ba sireletsa ka mokgwa o tshwanang. Ka ho kgetha ho entela Covid-19, o etsa qeto ya ho itshireletsa kgahlanong le lefu lena. Potso ya bobedi, na ente ya Covid-19 e bolokehile? Dimilione tsa batho phatlalla le lefatshe di se di fumane diente tsa Covid-19. Kaofela diente tse fumanehang tsa Covid-19 di fetile tlasa ditlhahlobo tse hlokolosi tsa polokeho le ho tshellwa menwana ke boramahlale le ditsebi tsa bophelo jwalo ka mokgatlo wa lefatshe wa bophelo. Ha o le motho e moholo ya phetseng hantle, o lokela ho fumana ente ya Covid-19 ka mokgwa o bolokehileng. Potso ya boraro, nka lebella ditlamorao dife ha ke se ke entetse Covid-19? Ho tlwaelehile ho ba le ditlamorao tse bobebe ka morao entwa. Matshwao ana a supa hore mmele wa hao o aha boitshireletso kgahlanong le kokwanahloko. Ditlamorao tse tlwaelehileng tsa ente ya Covid-19 di kenyelletsa feberu, mohatsela, mokgathala, hlooho le mesifa e opang. Ditlamorao tsena hangata di a fela ka mora matsatsi a mmalwa. Batho ba bang bona ha ba be ditlamorao, ha ba bang bona ba ba le tsona. Hona ho ntse ho tlwaelehile, mme ho bolela hore mmele ya batho e fapane. Potso ya bone, ha ke se ke entetse Covid-19 ha ke na ho fumana tshwaetso? Jwalo ka ente efe kapa efe, ente ya Covid-19 ha e sireletse motho ka ho phethahala. Ho nka nako aha boitshireletso kgahlanong le kokwanahloko. Ebang o nka ente mekgahlelo e mmedi, o tla fumana tshireletso e sa phethahalang ka morao entelwa mokgahlelo wa pele fela, mme o tla hloka ho enta mokgahlelo wa bobedi hore o sireletsehe ka ho phethahala. Diente tse ding jwalo ka Johnson & Johnson di hloka fela mokgahlelo o le mong. Ho sa tsotelle hore na ke mofuta ofe wa ente, di nka dibeke tse 2 ho isa ho tse 3 hore di sebetse ka ho phethahala. Nakong ena, ho bohlokwa ho dula o ntse o latela ditataiso tsa ho itlhokomela, molemong wa ho sireletsa wena le batho ba bang. Diente di ka thibela hore batho ba se ke ba kudiswa ke Covid-19, empa se batho bohle. Le ha o se o fumane mekgahlelo yohle ya ente, ebile o eme dibeke tse mmalwa hore mmele wa hao o ahe boitshireletso, monyetla o fumana tshwaetso o ntse o le teng. Le ha ho le jwalo, ebang batho ba entileng ba ka kula, ba ka ba le matshwao a bobebe. Ha ho a tlwaeleha hore motho ya entetseng Covid-19 a ka kula haholo kapa a hlokahala. Ka mora ho entwa, o lokela ho tswela pele ho latela ditataiso tsa ho itlhokomela kgahlanong le Covid-19. Jwalo ka ho boloka sebaka dipakeng tsa hao le batho ba bang, ho rwala semonkwana, ho bula difestere le ho qoba ho ba ratshubihellano ya batho. Ebang batho ba bangata Lesotho ba ka enta, tshwaetso ya Covid-19 e tla fokotseha ho phatlalla le naha, mme bophelo bo tla kgutlela setlwaeding hanyane ka hanyane. Ho bohlokwa ho enta ka pele ka potlako le ho se senye nako. Ho etsa jwalo ho tla aha boitshireletso hara setjhaba ka potlako le ho kgutlela bophelong ba rona bo tlwaelehileng.